یلی ایمانی گورنیت اوز ابتدائی دور تاجدار اس مسجد نبی اسمس پرنواز ام پتوس اکس خضر کلی سی تشریف تاور تاجدار اس تشریف تاور کھڑا کھڑا اس واز پرن پینن صحابہ کرامن وفادارن جانی سارن واز پرن رحمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا مواز پرن کھڑا کھڑا چھو اکس خضر کلی سی تاجدار بتکن چھ صحابہ کرام تم اس دیوان آسن تم اس امس محب تم اس امس محبت کرن ویل اتک تمہر کجوز کا سر برداشت امس نبی تاجدار سوزتا شیع مشکت واتن تمہر کجوز باسن تمہر کجوز کا سر برداشت کمس تاجدار اس گشنی زاواتن کت کے سک برداشت یلی خضر کلی سیتن ڈاکٹر یدواز پرن صحابہ کرام گئی کھڑا عرض کو رخ در خدمت نبی علیہ السلام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر حض استماع مشور تو یا چھو تھکن ات منبر سیدواز پڑی پڑی امسنا مہم حتی زود میں آزوم یعنی محبوبو حتی چاچے مشکت جوان توین چاچو تھکن واریا چاچو تھکن واریا چاچے تکاوت لیور واز بڑ بڑ یا رسول اللہ حتی میانی آگ از دکا اجازت تک چیزس دبن اساس بناواو چاہی خاطر اخ منبر کیا بناو چاہی خاطر بناو منبر تت پت ایسو تشریح تھاون امپت ایسو واز برن امپت ایسو تبلیغ کرن دبیو آتی چو تاجدار قبول کرن یون مشہور حتی مہنو یارو کہاں ناو پروائی ولا کیا ناو پروائی کیا ناو پروائی کیا حس بنے ہوئی ممبر بیشو پروان صحابہ امن کیسا نبی سن کھڑا روزن برداشت وہ کیسا بناو ممبر یاد بنے ہوئی کیا نا پروائی صحابہ کرامو بنو ممبر ایت ممبر اس پر چھو کیسے واز برن ایت ممبر اس پر کیسے واز برن حضرت حسن نبی علیہ السلام واز برن ایت ممبر اس پر کیسے یون صحابہ کرامو ممبر حتاز مدین کیا آگا پائی بڑی شان بڑی برکت والی نبی حتاز ساچ واز برن تھکر یلوی ممبر بنیو نبی انتو ممبر اس تشریف وین لوگوں صحابہ کیا فرن بس یہ بنو صحابہ ممبر کد خاطر نبی سن خاطر مگر یہ لبنات پرنچ ویس حضرت حسان بن ثابت اللہ امچ تائیوار دپن قرار کر چچے مین تعریف کرن صحابی چ نبی سن واز پرن خاطر ممبر تھاون مجید من تاجدار چو نات خان سن خاطر ممبر تھاو داون مسجد من کہتے ہم چو دبل واز تاجدارو چو پرواز حتی زید خاطر رساس المنبر حتی زید خاطر رساس المنبر کھڑا کسل پر نبی واز مگر حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ این خاطر منبر تھاوناور این خاطر منبر سجاور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجاور ممبر حسان چو گسن ات پر کھڑا امپر چھپائی بڑس نبی اس پڑھنا خدای مچو نبی مچو سانین ناتن خود محتاج تمشو تعریف کرن بول کس خدای مچو سانین حمدن خود محتاج تمشو حمد کرن پر نبی پانے چنا مگر نات پرن سوید حمد پرن سوید چیز پرن مقدر چمکاون چنا پانون اچھز دا پانون پکارے یا محمد نات خانی کمو حرفو کرے تعریف جانی تم حرف تو کس نے سمجھ یہ تعریف کرو اس پانون مقدر چمکاون ورنہ ورفعنا لکا ذکرات تم سے ذکر چھ بڑاول ویل پان ذات پاک حضرتی اللہ حسان سن قدر ممبر بچاون کس
پانو جناب محمد رسول اللہ توئی ون میں اولین پہ ونستان ہر کچھ پنہ پنہ آئی تعریف کرن ہر کچھ کاجدارس پنہ پنہ آئی گفٹ سوزن بشکل نعت نعت کیا گئی تعریف حمد کیا گئی تعریف یا نعت کانی کر ہر کس نشن واریا طویل موضوع کرو بیان کے نشن مختصر کرو بیان یلس معروف مقبول نعت خانن کن دمو نظر دمو مزوس اخ مقبول نعت خان سوس امام شرف الدین بوسری رحمت اللہ علیہ انچلس مجلس قصیدہ بردہ عربی پوچھ بردہ ونن صادری کات صادری تر اندریک فکر اتکیز پہ صادری ہو ناو قصیدہ بردہ املک شعر لکھن اشعار شو مقبول نعت کان املک مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتئم یہ لکھن کلام شرف الدین بوسری یہ تھج پایو شرف الدین بوسری رحمت اللہ علیہ تو شو یہ تھج پایو ایک پیو یہ بیمار شرف الدین بوسری پیو بیمار امس کور ایک دید اٹیک تا دید چھ بنن بھالج یہ دود گو امس ویٹ زبردست یہ چھنو وۄنۍ نیبر ہیکان نیرِتھ امام بوسری چھُ نعت خٲنی کیاہ چھِ مقبول نعت خان چھُ شرف الدین بوسری رحمت اللہ علیہ شروع ہے تک نبر نیر زبردست پھال جو اٹیک مزگو واریا کالا امش ڈاکٹر نیون امش وقت کے طبیب نیون امش وقت کے حکمان نیون ہتو طبیبو ہتو ڈاکٹرو یمس کرتو کچھ ترید علاج بوسریا گو بیمار ہنا چھ نبر دنیارن اللہ ام دو بوسریا نکدو دبن ون چھ کالاجی گسن سکسسفل کوئی علاج چھنو گژھان کامیاب یہ چھوا وۄنۍ کیا کر فرقہ چھنہٕ گژھان کینٛہہ وٕچھو دادن کیا علاج تاجدارن بچھو ممبر مسجد نبیس منٛز کتہِ خٲطرٕ حسان بینی تو پتہ چلا میانو جوانو مسجد منٛز نعت خٲنی کرٕنۍ یہِ چھُنہٕ أزیُک رٮ۪واج کینٛہہ مسجد منٛز نعت خٲنی نعت خٲنی کرٕنۍ یہ چھُنہٕ أزیُک ایجاد کینٛہہ یہ مسجد منٛز نعت خٲنی کرٕنۍ یہ رٮ۪واج چھُ تھومُت پانہٕ پایہِ بڑِ نبیَن جناب محمد رسول اللہ ون ما چھُ کٲنٛسہِ حق واتان سُہ کرِ مسجد منٛز نعت پرنس انکار کیٛازِ مسجد منٛز بوٗزِ پانہٕ نعت باواز بلند حسان بن زبید سٕنٛدۍ سبٲے حضرت جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حسان بن ثابتس گئی تمام علائبس امام بوسری اس پھیر ام دو پانا مچ سارنے کرمت پنہ پنہ آئی تعریف غزل جملچ مز ہمس متلق او پانو وجہ پیوک پنیو کٹو پانو ہتا چنا سلا بکراون تعریف مدنی تاجدارس جناب رسول اکرمس باپ پڑھا سوات نات ام بد لکن شنگن وقت نات کیا لکھو پوچھو یہ کیا لکھو دپن عربی پوٹ لوگن بیمار چھنا بیمارس چھو یہ دل نیران دل یہ لحظ آسن پریشانی ام لوگ ناد لکن چھکیاں زن کتابن مز اخت اکہت اشعار لکھن عربی پوٹ کہتیا اخت اکہت اللہ یہ چھو لکن تو پرند ناد کان یہ چھو پار ویانو بیمار یہ چھو واریا کالو بیمار یا چھو ناد لکن کتیا شار اکھتے بس بکر اختتاب میں ان میں شو دور بات جو صاحبانو ان تشریف
لکھن اکھتا اکھٹ اشار کہتیا تو نہیں چھوئی اکھتا اکھٹ پت پوڑم لکھن امبت پیس نیندر نات پڑھن کیا پیس قسمت گوز جوانو بیدار قسمت گوز ماجو بیدار یا اوز داجو امس غلمت نال یا اوز داجو کرمت پریشان ہون باسیس آکھئی وقت سگئی تعریف کرن در شان نبی اکرام اکی تعریف نات پرن ایوس بھئی نندر قسمت گو بیدار خوابس منز گو جلوگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امپت چو بوسری ایدن دبن اوڑاو تاجدار بوسری فرماون یام تاجدار آو بوس حرانے آز دتنیم پنن دیدار دینا یت جماعت است دیدار اسمچ نات کھنی لایا سمچ زبان دبو صد کوثرا چلہا زبان اد کرہا چونا سن بیان مگر توجما کیسے بے ادبی عیشہ رسول عربی سکجن زبان پہ پڑھئی دپن بیمار چھس یل جلو گر گو ام بچم دپن بوسری تلا میں بوزناو نات دپن وند میں یزو کس نات بوزناوت دپن یسا کال شنگن پڑھن ہو سیم یسا کال شنگن پڑھن ہو سیم یام ام پور تاجدار فرماون دپن بوسری میں ونخنا ون چھس بے ویسن سے اینام دیون ون دم یہ بم مزمل چادر کم دس دمئی شفا مانگل چھنا او بیمارو میں نات پڑھن والو میں تعریف کرن والو حتا نات پڑھن والو باشوز دپن بدمئی اینام ون گسیو مزمل چادر کم ون گسی دس مانگن تو گوشنا تاگو امام بوسری کو کھڑا دبن وند میں آزو بچس بیمار امور ہے کیا مگائی بوانی پانی مرضی پہت تم داد شفا پانی مرضی پہت تم داد شفا پانی مرضی پہت تم مزمل چادر دروئی چیز ہے اتا زاکو یلوڑ نام چھوٹنوی مگر بھئی داد کرز مار بھئی پریشان کرز داد اتا آگو ندیتا ہوئن داد شفا میانی مرضی پر اگر چادر چھئی دن سکت مرضی پر دبن یام تاجدار دست مبارک فرماون دادس بنن تپر شفا امبت دسنس اینام نات خانس مزمل چادر یل چادر دسنس خواب مکلیو یل امام بوسری گو بیدار ام وچ واقعی چادر پز پٹ یہ کوتا خوش گسیا ام پدرا صبح نیبر یہ چادر ہے وت سمکھو بس آ خدا دوسا ام خدای دوسن کر امس بوسری السلام او بوسری نہ بوزناو تو نات دبن ون مچلک میں دواریا ون کس نات بوزناوت دبن سوئی نات بوزناو یسا کال پوز خوابس مز نبی از دبن چکچی پتا نپر میں ونی کیسے ونستام دبن یل نات اوسک پرن بتو سے تھی یل نبی اوس نات بوزت خوش گسن میں بھی دیکھ رہا تھا میں بھی سن رہا تھا دبن یام امنات بوڑ اللہ شفا میں لوگس بابرکت نعت شریف امام بوسریس یل نبی اس تعریف کر ایمی لکھ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یہ گو عربی فارسی اس مضبوط مولانا جائبی رحمت اللہ علیہ یہ تجھو مقبول نات کان ام کرس تعریف ام دو یا رسول ہاشمی قربان نامت جانمان ام
کر تعریف اس پائی بڑی شان بڑی جناب رسول اکرم یا رسول ہاشمی قربان نامت جانمان ان کا زبان مسکر فارسی مگر یا بیر ووت امام عشق محبت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلی علیہ رحمہ تم تو کرس بدنام کرنی تم تو کیا وہ دبن مصطفیٰ جان رحمت بلاخوں سلام شم بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام یہ کورس اعلیٰ حضرت کا زبان بس اردو زبان بس یم کور شرف الدین بوسلی عربی اسمس مولانا جامعہ کور فارسی اسمس اعلیٰ حضرت کا زبان بس کور ایتھ ووتس کاشر شاعر پیر عزیز اللہ حقانی سگوس کھڑا دبن گو جہاں تاز برخسار رسول عربی رٹ گلو مشکز گفتار رسول عربی ساری چیز پنجی پنجی آئی تعریف کرن ساری پنجی آئی لول برم جناب محمد اور حمود گئی کسن تعریف من بڑی خدای سے رات کسن تعریف مگر حمود تعریف خدا سنت مصطفیٰ نعت تعریف مصطفیٰ سنت خدا آقا کا گدا ہو اے جہنم تو بھی سن لے وہ کیسے چلے جو کی غلام مدنی ہو استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ وصل التوبہ یوس واریا طویل موضوع مگر دون گوڑائی بے واریا لیت اللہ رب العزت کے نوتحت مالا مال استقرن مالا مال رب العالمین ہائن اسائر نی رت بہار پروردگار کرن یت جماعت اس مالا مال پروردگار کرن اسائر نی کامیاب مولا یس حاجت تستروا یس حاجت تستروا مولا یس غم تستر تم غم دور یس حاجت تم کر روا یمو نعت خانو ثبوت ہدن شرکت کر تمن ہد پرون تھو قبول یمو حمد پور تون حمد قبول یمو باقی یدن کنت حص تقریر رنگ یا بدل کر رنگ حسنیو خدای تھے تمن تون تو قبول وَدُّهَا تعریف رویاس آفرین خلقست خویاس جافدہ رویست مویاس صلوات اللہ علیکہ خدایا داجن کر شفا مرزن کر شفا سون بخت کر بیدار آز نزول رحمت بارا نزول رحمت بارا نزول رحمت بارا یمن مجالسن ہم کرو انقاد لاشتش کت کرب بلال صاحب چیتا باقی سوین عزیز ریاض صاحب چو جناد صاحب چو عادل صاحب چو عادل صاحب یم چھ واریا یم اس پنن عزیز اللہ رب العزت کرنک مالا مال حدیث بوزو یم مجلس منعقد کرنے چھ دور حضرت مز وقت ضرورت کم مجلس نات مجلس کیاز یہ کرو سماج دور حاضرس من ناتیہ محفل زیادہ کھوت زیادہ منعقد کرنچ ضرورت کیاز یہ تاربت یہ حدیث فکر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکران روایت فرماون حضور علیہ السلام نش بوز میں حضور علیہ السلام فرمو سند روایت دعا ازو میں پر پڑھن زیادہ زیادہ درود
ژندروار ٲسۍزیو مےٚ پٮ۪ٹھ پران زیادٕ زیادٕ درود کیٛازِ اَمہِ دۄہ چھُ یہوٗدۍ زیادٕ مےٚ بُرٕ بلہٕ آسان ونان یہوٗدۍ بُرٕ بلہٕ ونان تو ییٚمہِ دۄہ یہوٗدۍ بُرٕ بلہٕ ونان حضوٗر فرماوان تتھ دۄہس منٛز ٲسۍزیو مےٚ پٮ۪ٹھ زیادٕ زیادٕ کیٛاہ پران ات حدیثس نش اگر استدلال کرو یہ کت چھ واضح گژھان یتھ دورس مز حضور سن شان ہر طرف گٹاؤن یتھ دورس مز نبی سن شان یہ گٹاؤن گستاخی گژھِ زیادہ کھۄتہٕ زیادہ توہین آئی یہ کرنا در شان رسالت یمہ طریقی گٹاؤن یہ تاجدار سن شان عظمت یہ بلند کرمز پروردگارن مگر اگر کن تو رنگ آئی گٹاؤن تم خاطر آشکان رسول کام کریں ناتیا محفل گام پت گام منعقد کرنے تاکہ تمن دشمنن میل ام سن جواب کوتا گٹھیو یہ ذکر بڑاون وول چھ ذات پاک حضرتی اللہ جل شانہ پروردگار کریم سون جمع گژھن قبول سٲنِس منگنس تہنٛدِس منگنس سٲنِس پرنس کرن اجابت رب العالمین